Buku zinuna numero 8 afeleziwa he Yesu bege he hama. Do sol mi do sol la sol la si do si la sol mi la sol fa mi re do sol mi do sol la sol la si do si la sol mi la sol fa mi re do sol mi fa mi re mi fa mi re do si la sol fa mi re do. Yesu bege ama dozi gezamati khama ni haba guritana si mai fangi hau gedede dozi sino dana khama si lemama Gemsa maiga babane mahobu soroi nama agesi tedeu so ayah. Buku zinuna numero 8 a 20 he Yesu bege he hama hani amonia. Do mi fa sol la si do re do si la sol fi sol re la sol mi fa mi do mi fa sol la si do re do si la sol fi sol re la sol mi fa mi la la si do re do si la sol fa mi re do. Yesu bege hama ani amonia sania getelema aku getelema te hauge abetazil adule te bohong ninda aga aini gema hani amoni soroi nama sanga belaya aga. Buku zinuna numero 8 adalah fitu hobu masu ayat.
faulasiwa hedi hema Yesuaya. Sol fa mi re do la sol fa mi re sol fa mi re do sol fa mi re do la sol fa mi re sol fa mi re do mi sol fa mi re sol mi la fa mi re do. Ede kema Yesuaya mafododo molima yato eli wadedema wa ebu wadedemu ede kema mafau kegihama. Buku zinuna numero 8 a 23 na so zangando eheha.